jotono lamsogo ani channel ang tabuk o office of Faizak norok ulklogo naimano o office nimung special police unit for northeast region oboke kaisa special unit police chini northeast ni bagai obos namjak tamningke 2014 no kaisa incident ongjak Delhi wo chini northeast ni kaisa charai buthar jakmani pore obo unit je snamjaka je northeast ni borok rok Delhi wo porna ni bagi phayo medical ni bagi phayo tai job rok ni bagi phayo ke baksa angke je oro Delhi ni local language je Hindi bumaya English bumaya je medical treatment khaina phaine rok उनके वाइस ऑब्वियसली उनके प्रॉब्लम होंगे अपन बाकी स्पूनर एवरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट नी रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट खायो कैसा कने के दिस ईयर उनके आं त्रिपुरा नी बाकी सेलेक्ट उनका DPNER नी फुल फॉर्म उनका दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव आं जे चिनी होल त्रिपुरा चिनी स्टेट नी बाकी आं और ऐसे दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव खाई आं और रिप्रेजेंट खायो चिनी बोरोग्रॉक Delhi o je sapan ong kangke norok ano contact khai mano ang norok no help khainai ang advocate bo tai oro Delhi police ni oro kaisa northeast ni representative member bo je kuno problem ong kangke norok ano call khai mano je police roko complain ok khainai ning kangke jeng tabok meeting ni bagi phaimani ang norok no bu phunungnai